Ndagira ngo rero munyemerere tugaruke ku rwandiko rwose uko rutangira kugeza rusoje rwagenewe inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'inyuma kandi yuko ejo aribwo uru rwandiko rwasohotse rugaragaza ko u Rwanda cyangwa se Repubulika y'u Rwanda yemeye ko ikorana na M23 ndetse nibyo tugiye kuba tukunyuriramo, tukubwire ingingo ku yindi, tukubwire ibikubiye muri uru rwandiko, tukubwire kandi ibyo Repubulika y'u Rwanda yemeye ko ifatanya na M23 nk'uko kandi byaje kuba bisohoka ejo. Ni nyuma y'uko kandi ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu nguyu ni ambasaderi Matilda, ariwe waje kuba agenera urwandiko inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza neza imikoranire y'u Rwanda n'umutwe wa M23. Byose nibyo tugiye kuza kuba tukuramburira, tukubwira kandi uru rwandiko ingingo zose zikubiyemo, tunakubwira kandi ikintu kiba ikigiye gukurikira nyuma y'uko u Rwanda rwemeye ubufatanye na M23. Nako kandi tukubwira ibyo u Rwanda rwasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kuba rwemeye ko rufatanya na M23 nyuma y'igihe kirekire. Byose nibyo tugiye kuza kuba tukuramburira muri uru rwandiko, tunakubwira kandi icyo Leta Zunze Ubumwe zavuze nyuma y'uko uru rwandiko rugiye ahagaragara. Byose tugiye kuba tubigarukaho muri iyi nkuru yacu, ariko rero mbere y'uko dutangira reka tukubwire ngo kanda kuri subscribe, amakuru acukumbuye kandi yizewe niyo azajya akugeraho agisohoka. Urwandiko rurerure kandi rwaje kuba rugenerwa inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ari urwandiko rwaje kuba rwandikwa na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse ku munsi w'ejo ubwo twakugezagaho inkuru y'uko ku nshuro ya mbere u Rwanda rwemeye ko rukorana n'umutwe wa M23 usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ku munsi w'ejo nibwo aya makuru yaje kuba asakara ndetse akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Binyuze muri uru rwandiko ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yaje kuba agenera inteko ishinga amategeko, ndetse rukaba rwaraje kuba ruvugwaho ibintu byinshi. Ariko se uribaza ngo uru rwandiko hakubiyemo iki? Ibyo u Rwanda rwemeye ko rukorana na M23 ni ibihe? Ibyo u Rwanda rusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibihe? Ibyo nanone kandi u Rwanda rusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibihe? Byose akaba ari byo tugiye kuba tugarukaho. Guverinoma y'u Rwanda yemereye ku nshuro ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ifitanye ubufatanye mu by'umutekano n'umutwe wa AFC M23, bijyanye no kuba impande zombi zihuriye ku nyungu yo kurinda abatutsi bamaze igihe bibasirwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bafatanyije n'umutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe y'intagondwa ishyigikiwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. U Rwanda kandi rwemeje ko rufitanye imikoranire n'umutwe wa M23 biciye muri ambasaderi warwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu nguyu ni Matilde Mukantabana, aho yaje kuba agenera urwandiko inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu nyandiko uyu mudiplomate yageneye komite nto ishinzwe Afurika ya Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyiriye umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigizwemo uruhare na Perezida wa Amerika Donald Trump. Kuwa kane tariki ya 22 Mutarama 2026, Chris Smith ukuriye iriya komite yagejeje ko bayigize ijambo ryagarutse ku guteza imbere amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biciye mu masezerano yasinyiwe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi Mukantabana mu nyandiko ye mu izina rya guverinoma y'u Rwanda yashimiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse n'ubuyobozi bwe kubwo kuba barashyize imbere inzira y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo, ndetse akaba ari inzira ikora ibangikanye n'ubuhuza bwa Qatar hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kandi amasezerano ya Washington DC agaragaza intambwe ikomeye iganisha ku mutekano urambye, amahoro ndetse n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse ashimira byimazeyo ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Matilda Mukantabana icyakora yagaragaje ko bibabaje kuba urugomo rwariyongereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ari mu Kuboza 2025 ndetse nyuma gato y'isinywa ry'amasezerano i Washington DC yaje kuba asinywa n'abayobozi b'ibihugu byombi.
Yavuze ko kandi uru rugomo rwatewe n'iyongerwa ry'ingabo n'imitwe ikorera mu bwihisho itaryozwa ibyo ikora, ndetse harimo abacancuro, imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse byose ngo bikaba bigirwamo uruhare n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Matilda Mukantabana kandi yavuze ko uku kongera ingabo kunyuranyije n'amasezerano u Rwanda rwasinanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibiganiro bihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Yavuze ko kandi ingabo zongerewe mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'abakomeza koherezayo izindi ngabo byabaye imbogamizi zikomeye ku mahoro arambye, ndetse agaragaza ko bashaka gusenya intambwe yari imaze guterwa binyuze mu masezerano yasinyiwe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika kandi yavuze ko izo ngabo zihungabanya umutekano mu Gushyingo mu 2025 ndetse no mu Kuboza aribwo zifatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagakora ibikorwa bigamije guteza ihohoterwa rikabije mbere gato yo gusinya amasezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagamije gushyira umutwaro w'inshingano ku Rwanda. Nanone kandi mu nyandiko ye nk'uko muri kugenda mubibona muri iyi nyandiko yunzemo agira ati, mu gusubiza kuri iri hohoterwa kandi M23 ibishishikarijwe na guverinoma yanjye iherutse gutangira kuva mu mujyi wa Uvira mu kugaragaza ubushake bwo kugabanya amakimbirane. Ambasaderi Mukantabana Matilda kandi yagarutse birambuye ku bitero bitandukanye inyeshyamba za FDLR zagiye zigaba ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye, ndetse agaragaza ko kuva mu 1997 zica abaturage, ndetse n'ubwicanyi uwo mutwe w'abajenosideri wagiye ukorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka myinshi yatambutse. Mu guhuza ibi bitero n'urugomo rwabaye mu Kuboza 2025, Ambasaderi Mukantabana Matilda yavuze ko byerekana neza impamvu u Rwanda rukeneye kwikingira, ndetse agaragaza impamvu u Rwanda rukorana n'umutwe wa M23. Yavuze ko kandi u Rwanda rutarajwe gusa inshinga n'ikibazo cy'ubukana bw'ibibazo by'umutekano biva mu burasirazuba bwa Kongo gusa, ahubwo agaragaza ko ahubwo runafite impungenge ku kibazo cy'amateka y'inyeshyamba zizwi nk'abacengezi zaje kuba ziva mu FDLR, ndetse zari hafi yo gusenya igihugu nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yavuze ko kandi nyuma y'ibitero uyu mutwe wagiye ugaba mu Rwanda hagati ya 2005, 2008 na 2013 wagiye usezeranya kurambika intwaro ariko ntubikore, ndetse ibi byose byaje kuba bigaragazwa n'uyu ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse ibyo kandi Mukantabana kandi yahishuye ko hagati y'umwaka wa 2015 n'umwaka wa 2020 u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakoze ibikorwa bihuriweho bitashyizwe ku mugaragaro byo gusenya ibirindiro bya FDLR, ariko ubufatanye bwahise bugaragara bitunguranye ku mpamvu kugeza n'ubu ngubu zitigeze zisobanurwa. Nanone kandi yaje kungamo agira ati, kuva icyo gihe ibimenyetso byizewe byerekana ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye gukorana byimazeyo n'umutwe wa FDLR ku rwego rutigeze rubaho na mbere guhera mu 2021 2022. Ubu FDLR iracyakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu kandi yinjijwe mu bikorwa bya gisirikare bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi impuguke za Loni zikomeje kwandika ibikorwa byayo. Yavuze ko kandi kuba ziriya nyeshyamba zarakomeje kubungabungwa ndetse zigakomeza kandi gukingirwa ikibaba na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse zigakomeza kurindwa kandi rimwe na rimwe zigashyigikirwa ku mugaragaro neza na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse uko zagiye zikurikiranya uburemere bw'iyi mbogamizi n'ingaruka yagize ku mutekano w'u Rwanda, ndetse yavuze ko ibi byose bitafite icyo byagereranywa nacyo. Yavuze ko kandi iyi ariyo mpamvu u Rwanda rwahisemo gufata ingamba z'ubwirinzi ndetse runagirana imikoranire n'umutwe wa M23 mu by'umutekano.
Mu gusobanura kuri iyi ngingo kandi yaje kuba agira ati kubera iyo mpamvu u Rwanda rufite ubufatanye mu by'umutekano na M23 kandi rubikora mu mucyo hagamijwe kubaka icyizere. AFC M23 ni umutwe wigenga w'abanyekongo ufite ibibazo bifite ishingiro ku butegetsi bwa Kinshasa, kandi ibyo bibazo birimo kwitwa gufatwa ku ngufu ndetse n'ivangura rikabije rikorerwa abanyekongo b'abatutsi. Mukantabana Matilda kandi yagize ati u Rwanda na M23 bihuriye ku nyungu yo kurinda abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kwibasirwa na FDLR n'indi mitwe y'intagondwa ishyigikiwe na FARDC. Yavuze ko kandi inyungu rusange u Rwanda rufite muri ubwo bufatanye ari ugukumira kongera kubaho ibitero byambukiranya imipaka ya ziriya nyeshyamba z'abajenosideri nk'uko byagiye biba mu myaka yatambutse, ndetse yaje gutanga urugero rw'uko byabaye mu myaka y'1990 ndetse ngo byashoboraga gushyira mu kaga igihugu cy'u Rwanda. Ucyakora kandi u Rwanda rwagaragaje ko rutagamije kugena ibyemezo bya politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko rutashyigikira imitwe yitwaje intwaro nk'inzira isimbura imiyoborere ishingiye ku bwuzuzanye ndetse n'ubwubahane. U Rwanda kandi rwavuze ko ibikorwa byarwo bigamije gusa kurinda abaturage barwo binyuze mu gukumira ibyago bya jenoside biva hanze y'imipaka, byambukiranya imipaka ndetse byambuka no mu gihugu cy'u Rwanda. Ambasaderi Matilda Mukantabana kandi mu gusoza yavuze ko yijeje ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zizahinduka uko igipimo cy'icyago kigenda kigabanyuka, kandi hakurikijwe gahunda y'ishyirwa mu bikorwa y'amasezerano ya Washington DC yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda muri rusange. Ibi kandi nyuma y'uko bimaze kuba byajya hanze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu basenateri bayo cyangwa se mu nteko ishinga amategeko baje kuba basaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurandura ndetse no guhagarika imikoranire iyo ari yo yose n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR usanzwe ucumbikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse ibi byaje kuba bigarukwaho n'abasenateri batandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho baje kuba kandi bagaragaza impungenge cyane cyane ku mikoranire y'ubutegetsi bw'i Kinshasa n'umutwe wa FDLR, cyane cyane ku mutekano w'abatutsi ndetse n'abanyekongo bakomeza gukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo ndetse n'ihohoterwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi nanone byije byunga mu zindi gasopo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ihabwa mu bihe bitandukanye, aho yagiye yihanangirizwa ku kuba ikorana n'umutwe wa FDLR, dore ko uyu mutwe waje kuba ufatirwa ibihano n'umuryango w'abibumbye Loni cyangwa se ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye cyane cyane ndetse n'imiryango mpuzamahanga cyane cyane nka Human Rights Watch. Uyu nguyu akaba ari umuryango wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu waje kuba ugaragaza ko uyu mutwe wa FDLR ukora ibikorwa by'ihohotera, ndetse akaba ari ibikorwa bikomeza kuba bitungwa agatoki n'indi miryango itandukanye, ndetse bagaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ndetse bagaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igira uruhare rutaziguye mu gufatanya n'umutwe wa FDLR mu kubangamira ndetse no gukorera ibikorwa by'ihohoterwa abaturage b'abanyekongo, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi baba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.